Assalamu alaikum dostlar, YouTube görüşçüler. Dostlar, buyuruzda Çiyo bulusu bir Sokuluk rayonundan dostlar. Uşulda 3 yaşta öspürüm çıkartıp bıştı. Bunlar dostlar Polşadan enezi gelgenken, kursağında gelip Kırgızstanda tuğulgan eken dostlar. Bu kışında ulaka salınıp tur dostlar. Ulaka yoy jakşı deyit girişi barışı. Alacaklar öte sonun deyit dostlar. Canavardı qaragılaş, sululuk, kuştukları, testikleri öte tez eken dostlar. 20-20 деген табырозу бар экен. Ошону айланып берсе, жылкынын тестигин карагыла достор. Ушул кородон бир 15 жылкы чыгат достор. Буюруза азыр бирден тартып көрсөтөбүз. Ар бирин сурай бересиңер. Номерлерди астына жазабыз. Байланышка чыгып кимге жаккан болсо, чоңу прокурор деген кайманаты бар экен. Boyu dostlar 1.79 eкен. Bazı 15 000 dolar eкен dostlar. Ay maşallah. Kimge jaksa nomerlerge baylanışka çıgazыңар dostlar. Жылкыны карагыла, сулуу дагы, сонуу дагы, зору дагы экен жаныбар.